لسنور پارێزگەها دووکێ زۆرترین ڕێژە ئاوارە و پەنابەران خواجه بوونە. وژبەر مەترسییا بەربەڵاوبوونە نەخۆشیان دناوە ئاواراندا، هەیە نەها پتری 3000 تەنین دەرمانە ji بۆی ئاواران هاتینە دابینکردن. Li gorî gotina serokê Lijna Saxlemî û Jîngehê li Parlemanê Iraqê. 120 طن يدرماننا طبعا برينو كجي خلال افصاله درباز بوي افصاله شوي ام شيان وكل لجنه صحيه برلمان عراقي ام زيتر 3000 طن يدرمانا ويت مستلزمات طبيه بداويست يت تندرستيه ام اودي بكاين دابين كاين Rêveberê pişka dermansazî û pêdiviyên nûjdarî li Duhokê jî dibêje, rêja dabînkirina dermanan ji aliyê Wezareta Saxlemiya Iraqê ve ji bo awaran ne li astê pêdiviye. نزیکی 25 میلیارد افساله نزیکی 29 میلیارد بار هادمون و یعنی اویجل پیش چفار بگیرین هشتا چند تای وقت مای شین بجیم که ریجا یا درمانا یا مفروض بگه تمام بو تعویضا یا خدمات ما بو آوارا تقدیم کرین اد بجیم نلوی آستی بویه Li gorî gotina serokê Lijna Saxlemî li encûmenê parêzgeha Duhokê jî hikûmeta navendî di hemî buwaran da taybet dabînkirina derman û pêdiviyên Saxlemî ji bo herêmê û awaran kemter xeme. حکومت عراقی نبتنش لای درمانا و همی لام و التزامات خوب جهنینا هم برانبر پارزگاهن هرمی هم برانبر وان آوارا اوروکم دویا کو او تخصیصات بو پارزگاه ها مثل هاتیه کنن رجای که شوی بو پارزگاه دو که هات با احاله کنن هم بودجه هم درمان دا اوروکه پارزگاه دو کشی مقدور نبیا Dinha da jimara xwecihên Duhokê pitir ji 1 milyon kesan. Ev serarayê hebûna pitirî 800,000 awaran. Li gorî zanyariyan jî ku dihî sal da rêja dabînkirina dermanan bo Duhokê beraber digel salên derbasbûyî kêmtir e. Qudret Mehmûd Ên Artî Duhok.